Kundi kimwe kira gigucita Elite Kumegembe ni kiorite gavana Kawira Mwangaza gutiga burugu ikumia ende inyiye na gwatinanie Amiru bonthe bogite nande nuntu koti nira mwonokerie na batere gwitikira kugwatanira atongira bange bamiru kenda gutongeria na njirere agirite akama bagikundi gike baruga miari ya Kawira yakaende kabati ni agwikumia na kumeneria barabate kumugwata mbaru utongerie ne boy mwandiki wetu Antito Marion Karugi no na report ija. Nyuma ya kocho sokia gavana Kawira Mwangaza etene kwa kaita kamierie na riraya mbari uri kathikirwa ringi ikundi kendu kembe Kumegembe South kijekene ya Elite Group nikisumirite kuromba Kawira rinde kuthira ruikumio na kuatana na MCS bonthe nikenda mero egiathire inkwira mwathani murungu iboya nonto bwa koti bura ya itire MCA beto kaba watanire ya mama tuteguromba ndo endelea ringi so itukuromba ki mama akethire na ruikumi aciokiria no tunara cokerie ikoti ethire na kwinisia kenda bomba witaniria na MCA bomba kuwata mongo yoyu etombaru na inya na batuwekire inya tukariana babethe tukuona kwina mpathukano ki utongeria bomero kwi MCA bakwirwa ibawonka kwi bange batielelo na rutere ende buru mama musiari atetengana duranira MCA bau bonthe amwe ni atongeria baku no gwa kwi baro kwathula mene ana inchi okwathula twina ngiraundine kanya kala ikantu kwa ndetu andi atamentu wi ndetu andi ciai na bathi kwetha gemea ni kanya ka kwirira airire aicokere amenye na atire njira ni kenda icokera na ni kenda ne timu rengi bamba kwathana ba into kimwe ko thiethe bo yaita bure gaita twethe tukemea Miru igora mwanki ende watu bya tukuromba ni peace ni arakinya pamorite kureka miario yawe yakaende kabati no sokera na miambo ya ngwataniro na nkuruki kuonania mbitembe ya kirintuku ya nara 20 ira karobisine yambari soka koti kabati kaende reye twere inya batu tukaria antu baratongoretie pamoja na MCA bara batutongoretie tutibasu inya batu boya no tweya twira kabati kaende tutitha ya tukimeina twitite so mwambo yoito muromba nete okienene ayora kebisha pio nete okienene eye na mantu yangi yomba kureta unity ndene Miru yetu buruna areke na miambo we wikumia ewe kwaria kabati kaende na ngaspindie 1000 buru mama rekebisha mantu yau nonto ya kureta mbisete na nkanya kenda to wekira Miru amwe nenya batu twe youth buru to kuigwa twe na inya especially batu ladies tukiona mama en gavana ne kwa motivation ke batu ende buru mama ibwa kayoketo no rekebisha mantu yu ethiro eta MCA mieri no raero kenda ambari soka reka twethira tukiona mwanya ke metereku na ke miari eku na misemanie ku yethira yena there na bathi kwethe muntu kwethe ari ambo akenama lekenda boithina babangi no nduwe bila o kanya kaenda kiburia bicithie uno uga kabati kaenda bibi tobo tutethia bibi boto tutethia batwe ni maendeleo na igio tumyo na yonde rware timu reria ngurubu rande ni arwa ni antu ni athomi na antu abaithi ninguba ndena moyo kubekire inya ni kera beta kuraya ayuthi babe therito baiciumirie kurita nduke mbethe miang'one ya nthiguru na kinya kuthomethia barabati uciumba ni bakuromba atongerio bawata njara ni kenda bomba kuonokia baba ingi bakiuria ethi bangi utonye ikundine na buru ciebania na mitire mithuku mamburene ya thionku gwitikia kaita gaka thionku tuimenyere twithire twiciebania na ndawa cia kulebia ontu kalaitha thai ayuthi barabaingi barabaurire miang'one ya nthi basiukumia kiutumira meandarati so burankiromba yuthi katwithire tukimenya ibatu leaders baruyu ndike tukia Elite Group kitithaira ki basically ki minjand ki njendre mwe karomba kinya ayuthi babe benture ne maybe yari no batu joinie kundine ketu kethira tukia na motivation tuinthe turi amwe kiromba leaders baraba elected kana leaders baraba within society babe no uwezo ne bombo otonyera bombo te the group ne kenda ba okiria kiroto kyantakai na ri baba nture no ntube na vision ne ontu mantu amubatikumba nayo lakini rira leaders betu ba ombo ba support bakomba kurwa na mbogita bakomba kurwa na FGM bakomba kurwa na FEMSED munene wetu ekuru kailemia inko mwere iboya sana no ntore ndi nato indiete into binge ke kundi ke yetu na ingwete kiante na nkanja imama to endete imama to etana to thikira
inkumenya intobiroto promisete watoa kenda tomba ku empower youth kenda tomba ku rwantano isi yare tugari yare na ndakasi ntora ito kwenda empowerment yenu kenda tuona into December tu nontu kuitu tielie antu ibe bena kanya ke awo kanisa na Murungu na kurwa Murungu ne kenda base ke itonye dia dragine nontu icio sire tete thina muno thai ibe icokere December 25 Christmas day antu ibe bena kanya ke agora mithiongo misi yao na thima ndio taratara thima ndio ita wenchobi ibe bebe antu bakwitha bakina kanya na kurwa Murungu ne kenda Murungu aba maisha mea Nkiripotera Weru Njuma kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa.